Dunia avela Impact TV Cookie Channel chipin thei talk show vezosi keima similar kip genin nabon chawin lim na kahin nei na hi dunia ho talk show ge cycle chu tu ai ho We Dance Academy Lamka Churachandpura proprietor chile director George AK ni shell Amazon Impact TV Cookie Channel studio ki holim theya na humziin welcome kahin bolin na hi cái dòng khắc bại ahile ki holim na chu olola jong him chal ha ding a hin na min chu George AK ni shell chu ka hin ti ta in ahiwanga viewers so mi pi hoi nang ma chanchin thu hi aha head be num di when azi chu dance academy khat na director khat proprietor khat na hi ji sunna nang ma chanchin thu hi self introduction hi neu khat brief sa na hin sai thai dem like hui langa ko na ni ham family and na history chom chan hin sai thai dem thà đâu bảo hi cái thiêm bẹc qua gì cái chân để này xel bảo đừng gian mấy cả cái hi lệ George AK này xel tu lại tác hiện Churachandpur làm cả cái chèn gì ngã u nào mi ngà cái hi wa nu mei ni to pasal thum cái hi wa kanu to kapat to Lamka na chen sangwai hui la ko na hung seng ni ham or basically from Lamka ni ka khu hi chu Salem toai dum len ki ti ta mo suknu lam ahile Lamka hung chen naw hi kum izat tabang hita Lamka ka chen hi 1996 97 tum lakhai tu le so thau ti na hi di na hina ahile hi chulai We Dance Academy kitile school lang zangaw min na and atam zo hi school lang hin to na nga hi dance lang hi na hi chi academy hi ipi ana hin hon ham ipi a main reason ipi ham chamchan hin sai pi thai di dance to We Dance Academy pen hi institution lam education lam pang ka ala hilawin art performing art lam pang ahin mo kele kaniwa pata hi hitilam art lam mong bana film lam mong hi mo jalam hi kanalung lut na hin tin 2012 lak vela khan training film lama editing ho direction ho training khan kawachi Mumbai lama je kawachi zo chom khat ti mai te tu recently 2017 khan kong kile ki ta mo dance ti vel ho hi kolle vai te chun culture khat ti le ama wadi nga chu if you are a man you should be able to dance ti dan deu tai khama kolte hin le anei thowa je kha ei lama hi alam theilo chu ko le chum lo nam lam mo traditional dance ti ho hi le pu pa lam dan ho chi zat za tu ma hi le tu lai khang thak te hin je ho lam pang kha i hemil deu ta wa abi ka ke bang hin ei mi lam ho hi bang mai le hello ke hi le kalung lut ji tua dance pen hi ken ka hung ho nei pu mo hi le poimo ka sak ajiek chu mi ten anei thei le jegula kha lam lampanga art lampang hele development chi khate chu tu lai kho vela hi mo min stage vela thupi deu dewa la vel asawa artist lien deu vel akianga side dancer wa kumai le etlom ma me chu mo ti dan deu azole music video ti vel I atai le lam na to ahung ki thu phat le ne khat changkang na khang khang to deu in kamwa je ho chu ka gel le ke le film lam lung lut ka hi na kha video lam ho mo Lamka Film Academy ka hung pana je Film Academy no ya kha course lam na hi ki hon be hen la hi le banga combination kha hung hoi ding in case ke bangin le thil bang hiam khat project bang ka nei ai le student te ho kha mat thei ding je chau chu hi lo 21st century hi ta mo lama hi western dance ti vel ho hi bek nai lo in tin zo ho bang hile igam sunga I chen dan dana kha I chon dan dana kha mok banga khosak mei hi loin khoi tak gam hi mai bachi ai lele jete thil
dan chana kha e na tiang khale baki hel thei ding ti dan deu khamo ngai tu na hi ka nei a je ka chu dance kiti hi kapoi mo ngai patei chu abana tun backward talo ka ti na hi lo khovel khang tau dung zo ya tun smartphone ho bang hong mai le jio bang hong mai le internet kha nasa takin hong ma ji kha youtube bel ho mo youtuber ho bang hong pung deu dewin changkang na kha lien pi hong mai chu jema dung zo ya kha gam sunga ei thing tang mi te aneu cha pata patient nei mo dance thanum hilele they don't have the opportunity because there is no dance school mo a guide thei ji tu lo in vela music vela play wa amau le mau ki anaki somdol ti dan deu mo ti bangle hun tieng din ka ging cha jete ho kha azil no poi le imphal lam hi mi lo le mundang state dang polama wazil se ngai lo wa khosung nge ya fi tom cha pi ka hongjil thei khale panpi na chi khatin ka ya jebana chu lam lampang hin le thil outcome hi positive dewa hung pot ding hin gin chang na lien pi ka ne ya ke ngai da na chun mo ajek chu tu lai khowe lai hi chapang tang lak khang thak ti ho hin banga activity hi thil hoilamai activity hi anei tamungai ka sa instead of just loitering around hanging out with your friends and or playing mobile games mo or watching the whole day movie ale khasim lo ale khasim lo a free time be kwa kha amau physical ading ale thil hoi thei mo a career wale secondary ti tai ti secondary ading ale koi sak thei jegola kha tun dance bang hong jilwai le atak sawa kha health benefit hung nei tau chu apart from their physical fitness mo azo phale skills le hung nei thakun tin adi ka chapang neu cha banga a way to over excess ti ho bang mo zo bang kha hung la mo jelawa chun too much stress ti tai ti thu ka thil chom je ka lung thim mu mal thei lo ti ho bang kha ahung lam halwai le banga ama wadinga kha dam thei na le ana panpi thu din gin chang na lien pi ka ne ya je ka chu dance academy hi chen poimo ka ngai je ka mo chun na hin ka na a hi mong in hin na ptd ha hela zong phachom ta chule career yang set thaina hi ta na ima lampang zo sia chun in platform na hin pia na hin na hi in ki pam he jing na hi le twin ga anung chi hitin lekha naneu lai ti taw te na lekha na hin simla ya chu lam hi nana lunglut nam chule lam lunglut khat nahi lo wala hi chi dance academy hi na hon lo hel ding hi na lam lunglut khat bang na hi te ding ka ta sang ji chun naneu lai ya chu I tabanga na lekha sim to hi chi dance na lunglut na la iti ptd ha level na hin ki ba sa na hin chi pm samsan hin se pi nai ke hi lam thei lo ka hi alung lut ti le khut ti lom lo ma walung lut chu hi lo mo hi le min talent khat aso thei pe no kha I used to admire people je ka mina ball thei ai le en le ball thei ding any ball thei lo hi le at least banglam pangin ken mi ke ball thei lo pen kha mi mangin ka ball thei sak thei diam ti pen khai chu example la to dance pen ka ngai na diek pen hi tu American Got Talent ti vel mo Asia Got Talent ti vel Indian bang him dance diwani team thil chum competition national level or international ti holeli in piu mei chu mi vaketai le example nai pen again thadinga chu the Kings United ti vel Mumbai slum area vela mi hung ki chom khoma American Got Talent ti vela Wall of Dance katina jevela kha hungla theyu mo winner title ho kha zo bang khai ge lai le ama win le alag ding chu ki head lock lo wei chu but
a try pen u khamo atup na pen u kha je pen kha chi pi wa je gol gola chu to le en le ei thing tang mi la ka kha athanum tak tak zia ding I who would like to stand out more zetia dinga kha I will lay the way mo amawa dinga a platform kha ken hung ko ing katen amau athat nom na kwai le amawa pata akipiek zowa kukal na to apan tak tak kwai le ke kha ever ready for them en le bang chan hi mo achieve the ding tup na khamo ei thing tang mi te mi khovel lam de khovel a huop lian zo mi nei recognize the na dibe kha tup na le ai deu a hi le tu hi chi we dance academy history hi chamchan hin sei theidem ita establish na bola chule chapang izat na neyam oza izat na neyam chamchan hin ta lang theide we dance academy hi ama academy min hin chu inauguration chu kala nei pu wa le February 5th 2018 na khan Lamka Film Academy min khan mo inauguration kala nei wa minister pu bi hang khan lin ama khan ahon na ing nei saka je kha ka hon layu khan ka hon ma deu khan admission enrollment ti ho kha advertisement ho kha ka bola je khan I was not expecting even 10 students mo ilale pathian lungsian na zala around 35 something vel kha out of 40 registered students vel khan 30 something kha physically they are joined the class mo from the first week khati khana hung chi a teacher ka matte hi le Mizo dance camp Mizoram Aizola Mizo dance camp te hi teacher in kamanga jabana Mizo dance camp proprietor ti tai a director creative director pa Alan Rinuma ma hule pa we dance academy ale teacher choreographer and director in kamanga mo ama makai na le ama idea ama vision letel thawa kha collaboration a kalabo ahile sort to say very big achievement it out in unexpected more than 30 students in enroll home bolo suna IPT da ha ki pa amta I means like society is change it out there ahile chrain thu do khan hin nei kating tu to ai ho cookie society it out na let's forget about valley thing hang langa ga chiu hitin IPT da lekha lang hi akiti ting le of course 100% he supportable also lekha chu sim okay very important hina suna atam zo hin parents so hin dance lasa na like choreography it out or beauty pageant or acting career hoy they don't think as a career a la lo so they only ama holunge la hi lekha hi sangta asim ding civil service or ti chu hi te chi bo chu mi he tia hi gel so na hi sim concept pa hi piting na gelam comment hin pi pa kum ka sai to question pen khamo hoi ka sama ma me ei lama min thil neu cha na sep mong hi aneu pen ti lowei so ei ma ni ei ikipiek dan le isep dan dung zu ya khan lo tin na hung nom se ka mo eji ka tun ei Manipur sunga kha i tai le career ETI le khalam government job government servant mo officer hung hi te ding kwa officer ud lo chu pu ma ki lowei chu but nu le pa te ading a kha na chanu na chapa kha officer ding tak takin pan alago tak tak nan mo ama lunglu lam kha bang lam pang him engineering mo ai lo le art lam mo film star hi no mo singer mo ai inborn talent kha bang to gol chia ti pen kha neu khat study masak nga ya je dung zu ya kha ane wa pata hi tia hi ala et kol zui kha poimo ka sama ma me ya je lampang hin atam zo hin ifelu in kamwa mo chilai chi ipidinga ifelu ka ti na hi te hina thun keu sungma ma we dance academy sungma ma in gen tale nu le pate atam zo chaten ahung kai sak pen hu it is not for their career ei chu a career di wa kha phal tak tak lo hilele they just send it because they have passion ei chu ai le khalama kha strict
student khen khat kha le khalama kha I tai le arizalu abang hi le ama ai chu dan kha to je tiang kha chu tung dinga gin chak lo thim bang le se ke chu mo le zo ho bang kha banga mi chu mi future di chu en va predict log ti pen kha chu thin hi thei khat chu hi lo mo I le kha thei ti man thua kha ami va koi bang khat siat nai diek lo mo a success lo chu thu chu mi tela ama alung lut pen kha la me chu khen khat bang kha it's my dream I will never stop mo no matter what ti dana kal sun po le hungu me chu ai le ke ka na hisap sakdana chu ama bang kha ke bang ding hi taleng mo example la ke Widens Academy class kilag dan kha every evening except Sunday 3:45 to 4:45 p.m. mo that means 1 hour per day class ai chu 1 hour sunga lam vazila kha na career le khalama na career asuk boy hi le chu banga ke mu dana chu kai ki tale chun le even if you don't learn also do you think you will be success in the study career mo ale khalama aje chu 1 hour pen chu chom taloi chu ni khata 1 hour time management thep lo je khiem ti bangle hungum thei thoi chu ke mu dana chu mo je kha hin tin banga career le khalam chu apoi mo at least graduation kha zo ngai but le khasim ko ma kha at the same time you can do your passion do it and once you graduate then you can opt it for your professional career specialty line mo nek le chak ho hol na dinga khale bol thei tak lu te ti ka vak gen di mo hena means like we should chate ho a passion ho a desire hi parents on we have to discover and then mi alung lu na chu chia hile piti ha pachan na nei te chu na te ka banga mi kha chu lam lung lu hen lang le kha se you have to be a doctor ta pressure pi le it's a crime ta bang chu da pressure ki pi a hi lo khat ki bo sa ta bang chu chia chu pu jorsin golhang jorsin na hin sai banga chu parents ho injong chate ho lung lu na hi happy wa hijilama hi might be acting na might be lasa lam hen lang or anything his own le career sep thai so tua ga ta la dinga film star min thang ta just one film I mean 10 lakh 20 lakh amu cho na government service ho in one man just 40,000 so this is so everything might be government job or whatsoever aki China chu sum hi te chu sia chu chiang chu career le ta sip te he ti chu na hin ta la ki paum he jing a hi le aban ga chi kin hitin hi chi Widens Academy na hin sip do na establish na hin bola hi EPP ha sa na hin tu am chule nop sa na EPP na hin tu am chom cha na hin ta la thai nop sak na hi awang se ka mo thil apan tung hi phat ko le hilale kipa kum tho ka sa because can le dream kala nei ti nai so ka dream kha banga hi ti le Widens Academy dance institution khat kha ki set up in zia pata kha ko to bang igam sung represent thei dinga gam danga mo vading dok thei ding zeding platform kha alampi ki koi zo hi tak je ka kha ko to bang akifitau ma ai lo le thanum tun au ma pan lanu ma uma hi ai le chu lampi nei taw ti kha step 1 kha azowin kha ki koi ta zelam khan ka ki pa ka zelo lama chu ka haksat na hi le haksat na chu lo thei lo ko especially think tang mi society ti tai ti mostly dance western dance urban style ti vel bang khato hi amilipin mok accepted nai lo chu acceptation kha fully a kha nai lo je ka parents support mo ti ho khale awang dewin ka sa awang de ka sa nalaya mo ka student te can encouragement happy kin kapia maybe your parents might discourage you maybe the public or your friends
might think nau kha lam na zil je kwa kha ngai dan chom lam zil le banga thil koi chum na khat dana koi ti bang umeu chu ken ka gen sek chu ahung phak lo je koi na tun na chanu atun lo je koi they will understand, they will know it in the coming years hi thau thau ei chu aji chu ke student te chau le lo ahung kai lo te na tiang le mi apiana pata anewa pata patient ala nei pen kha nobody can stop ei chu ei igamale hung khang tau deu ding hung ki expose deu ding to hi le Widens Academy in so chum hung ki ne ya event lam ka sunga event lien deu aneu deu tium lawa ei ko na lam wa kha wa chewa so wa ki bol phale mi pi wa ki entertain ei chu entertainer khat ki hin je khan mi pi tia ding ale khen khata ding a first time mu naw le hi mei thei live mo tv a chu tam tan tin je khan igam sungu entertain lama hung ki be lap step hung ki la son hung ki la to zel kha akhang tawin kamu bia mo je ka chu mabana le hoi taka haksa le suol zom zel ding ti kha ka ngai da ki pam the jing na ha san na chu thil kari bol chun a ha na anup na sum te but the most important thing is we have to carry on na gp ngai jing chi chu pi pen he jing in na hon jong boina le ha san na ja to jong na chu gp jing le chen of course not today might be zing or day after tomorrow or might be next year part to whom thau ding hin na chi ja chu enjoy se hun bang it's not only piti da career sorry le khalang se chilanga naga bol jong chu ichan gam khana mi za tham khat jong platform am ho hin na thil hoi ta bol ne hin ai le tu in proprietor chile director khat ne his in na lam lum lut ho adi sina viver so khang tha ho chapang hon jong het nom diu ka ta sani hichi Widens Academy a hin enroll abol nom va hi a hile ipt abol ngai ham iti phat le abol ngai ham a process tan chu cham chan hin sai thai Widens Academy enrollment process ti hi hutia complex le strict jong hi ya na koi tabang lam thanom chapang kumlia ko na achunglam ti tai te se na ting jong na a thanom ma uma le kumli chunglam hi na wa le whether they are school going or already graduated ma ti hoi le ama wa dinga admission chu ki hongjing open jing na welcome jing thei ai admission a bolwa a fee a piwa a hiya le a kai jing thei a thiem sa mi khen khadin ama ho uidan so jo a thiem we ama ho la ga jaw di ki hi thei pon te ti bang a thiem lo ho ki zil na dinga ki bola hi ja chana a thet na dingwa to so vela ga ki chi tiang le student la senior po loi na crew member ka ti achuma official team member ka ti ho chi ho chu hi tai cho so la tv a zaw ngei lo video la zaw ngei lo a junior mama khop mi chu means like everyone is welcome na kumli zawa pa na hin na hi fee structure hi tin na admission hi tu lai ta hi 500 kala win tin registration adinga na azole monthly fee kala monthly hi 750 rupees only ni danga kakipatti laiwa chu tu 1200 kala win tin le izong le igamu jong economic sang jong hidi lo na cha chu nu le patam ta chun request zonen bol tho win tin a hi thei chana su nim ding ung I khat thei le chun phadi hia ka cha teu la ka kaisa nu mun ma hola thanu min na school lama a video to chilanga fi to ti le nge ngai tu na khat nei te tin hita cho kan su nim de ke pam he jing na understanding thil zo si understanding da ka ji chu no ho jong ki pan tin na hi win na this nan jan hin se ju very true he thing lai ho cookie society la so this na so gen thei nei lo te hi win na tia nine gel ha jong su plus point khat hi na ho aning ki pam he jing hi chi academy hi enroll na ki bolwa ha hi le
EPP lam means like lam tam ta amhula na lam dance ki diwa ko section ki EPP ki lam reverse one ga sai pi thai hip hop jazz Bollywood fusion contemporary ti ho hi ke ho bol versatile dewa ka I khat jeng wi chu Widans Academia hung po po chu lam khat bo hi azil lo chio cheng chu anjil na chia chu so ho so vel a ki chi phat khu le le tua style move cheng kha je cheng kha ka mix chang ai lo le particular sa sequence da na kha abat bata mo minute jezata patai jezat chan hi contemporary ding start from contemporary and then jazz and then end with hip hop ti dan de vela khamo order ka piu ki pa min we dance academia enroll na bol wa hi a hi le lam tu a hung ki sai ho zo si su na lam thai diu he ti na hi na very exciting sile te silang chan ngai zong 100% sure guarantee chi ho lam zu bol thai ding and hi cha ko na chu platform zong hin mu thai not only that the benefit for health it out there and stress level and then also phachom di he and just 500 na chi su iga ge la le homa ma tin a hin na chi also enroll ki bol wa we can experience lots of different types of dance out there na chi su iga ta lang ho tin ki pa om he jing na hi le tu a student na nei ho khu ama ho lam kasung se sia ham or chilanga infal a hi lo le district chom choma mi hu lam kasung se da hi ji a hi le ipitiran dem chi advertise ki habology ham or ipz hi dem mi ho in a head logy hi dem I lam kalama chu a he thau win mi ho chi ba na chu lam panga alung lu lo ten chu hello jong le alung lu ho chun an ho lo ji mu na Imphal lam vela hi advertise ho hi ki bol khapwa je ka hi ko male ana aware le na he khalo hin tin YouTube channel le official la Widans Academia ding kan ei wa video le hun teng ka post wa je bel kha ke ka ki expose now hi mai na social media tvel YouTube channel vela alam na velo kha kas bang khat ka publish zelo kha advertisement dan dewa ka ngai mai PT ha YouTube ma zong Widans Academy YouTube channel na ma hi in mi pi hol le version zong ni nevet thai hai ti dance jat omin na Bollywood style sule pp hong ke zong kai kamu khai na hoi ma jing in na vet no ma hi in nang le khat be hung le chun hung la of course khat be ka hung khola chi pi perform bol thai ham ne hung na lai de ke impact tv cookie channel team ho sang na ki pam he sai le golhang jor se ke ne Shelby Dance Academy proprietor director to ki holim na su hi chan chun cham cha na ngau hitin break cham cha ga la hi te on ai ni o ilal ding hi tai bp ho zo si ki holim na su break zo le avel ka hung pai jing han di hi sam cha na nga jing no hi te
Avelin na bon chavin lim na kahin nay kin na hitunya ho studio inzo kahin ta la bangin golhang George second shell we dance academy lamka tujo amahi hichi academy are proprietors sila director ki holim na su break zawa chun in achieving to hi break zawa hi sorry break masanga in achieving to hi break zawa hi ichi zom ki dio hi na hi le ki holim na so na pan pai ki jing hitin na lam dance iti ting la how do you describe iti describe na bola lam described kila le kila am khala kha describe chiwa chi chuna sai chu ding lo di azi chu lam lung lu lo he lam thai lo hil khat chun iti dance academy hon di might be okay na tip be se lo mai tai wan chu patient khat wang chu na nei tai ding ka ta sanin na si iti describe na bola ke ka describe ding da na hi le hutia a definition da na bagian theile ka nang ma shelf ti ta ten nang ma lung gel music beat dung zu ya mo agi khat music beat dung zu ya hi move ki sim mo je move a izui pen kha lamin ka heme ya lam hi achi za za ta tama tun te hinna ei pu parliament le hin I thil lopu tampi mai chu bu pa te gam galawa konwa gol zo na hung chanwai le lam ki nei mo je dan de khan lam hi lam hin story thil gen the hi ilam na pata kha through dance we can express na Yes. express ball thai ti na hi na hoi na hi le lamka film academy chu le hichi nang hua hichi we dance academy hi amani hi link ani ti yong na akiza zamin I don't have much knowledge chu ka hebe se po hichi hi ipiti ran ham story hi cham cha nin sai thai we dance academy chunga hi lamka film academy uma lamka film academy chunga hi AK Dreamworks na lai company khat da na mo ki go phom na kha AK Dreamworks ti AK Dreamworks in banga boliti le AK Dreamworks in video service lampang hito kisai tun we dance academy a videography or editing zau se kha AK Dreamworks in a sponsor sa kay so abol sa mo studio hintin post production studio and production studio kitya azo AK Dreamworks a faculty or ana semte employee ho kha they will be the teacher of Lamka Film Academy ikite cho je gola kha connection to mo aje chu we dance academy chau hi ana ding ding hi le tu ni ting a hin ki sustain jodin ka ging chata because student hi sometimes atom me kala khat le full me ti aje chu it changes season dung zu ya khamo student te kha final year exam ding hun mo ti vel school la mo boy la I pha to khole at least 2-3 months ka break hung lanum ti vel mo ngum sek je hun vel phat khole student kha tom gel atom phat khole fi ki mo to mai phat le sustain haksa mo je ka a backup thading tu a kha Lamka Film Academy to AK Dreamworks ye cheng thum hi ahung chi khop phat khole khat lama down phat le khat lam khan ana kai ana backup zo mo ti dan dewa kha chi ya je ga chu tu ni tiang a hi kumni ating kumni ating goi ta mo we dance academy je tiang a hi boina bang maum lo wa lucky sustain thei ha mam min su le backup hoi ta mi tin na hin na hoi jing a hi le we dance academy hin achievement ipp anei tam chile hui lai chana performance abo unta nain ta la thai de achievement lampang hi huti na umbek nai pwa keule ka mun choma competition vel ai lo le so ti vel hin khachi back to wa only within the town vel kha hi me ya mo competition hi chu kana tel khang naw hi mun khatala kha hi le first le kalala puwa aji che hun la ya kha aki pantung pan hi phan le mo chun 2018 December tha khan Mizo Dance Camp showcase Aizola performance in we dance crew te mo we dance academy adinga official team member te kha ai kachi wa je khat ahi deu mei he zo kha bundang dewa
gamdang state polama ka perform mo ahile twin proprietor sila director khat hinain we dance academy hi piti de ha after 5 years ichan gai aphazo dem tia vision na ne yam nine sai thai de after 5 years vision delay baggen log ding chule haksa ka sa seka hilele just mo mi chu hope nei ngai hinan hope da na hile ken tun academy hi dan lama bul lama ka gen gola khan ko to bang igam represent heading kha umen la sang pi chana wall of dance ka hepui mo je ting khoi takem ting chana performance na dinga skill anei the na ding khan training na sa takin ki pin la maybe full time mo hostel bola ngai le hostel ho bola full time ja ka bang khat me ya tia kha instructor hole banga chum speciality chum mo kha gam chuma hole guest teacher di dana kha chom khat mo iti khan ki en kol me hen la zo le state polam mong hi ki target photen la ti bang kha kang ngai da ni hi le tu din muna chu haksan na lai ta lu mo student ding hole mi alum lu to ding hi le wang thim na lai le pan chu hung lak tak takai le tup na kai le chu hi thei lo di bang din hope nei ta hope lin da na nei ngai hin na si chu to an thil ball he just beginning stage in la hin na cha ko na hi hung khang tau tong na lai din chu le ke hoin jong wis ka hin ball win na ni khat ting le not part time full ta in to an sai bang bang sun hung achievement hung han ti chu iga sai hin tin a hi le tu in parents so chule viewers so chule lam na lung lut ho ko ma hi ipi thul ha na nei nom samchan hin sai pi parents te mi pi te ti mei ti mo viewers te la chungwa ka nget nom le ka advice ka gen no ma hi le cha te adi ka parents te adi nga cha ten lung lut na chum ma nei wa je kha alung lu na te kha study ding example lam lung lun mi hi wai le hoi ta ka lam ka bazil sak thei din mo je khan ale khasimu khale di stop da en la di stop lo di tinga khanu le pan et kol me nga ai chu je kha ama wadi nga le banga thil hoi mama physical or art skill lama khale ungbu sa pintin ken ka gen se a brain na ting le hung sharp ja se kai exercise hoi dewa ung kila chu mo tu la ya mobile vela mo youtube video vel ena jan khoba wa ka chu peile mi tam tai chu je ka zo ho thasa nga kha ama physical ading ale hoi dam theina le hi study le su boy loading dance pen hi hoi ma hi i society i culture to le akikal na le ka modi pwa mo character lampang negative lampang iti le lam jil je ka negative character hung chi pen chu zil ki le chi thau ding hi ti pen chu ke ngai da na hin je ka chu lam lampang hi aku ko hi le ingai na tu angai na in sung mi au mai le je pen kha som dol tu hi ki thu pia support pik jing hi pha ka sai pam he jing na support ding chapong ho lung lu na lampang hi he pi ding ki hi na ki pam mai au min chule na message to very effective zong hin tin na parents so to let me be ho in song cha kon chun mind to change sung hin tin good message hi han ti kin zong backup ma ga sai pi tin ki pa min tu ni chilaya impact tv cookie channel studio an hunga nang ho we dance academy chung sang thu ki holim na ai nei zin ki pa tu ka hin saving chule hichi memento hi Puje Khongsai and family chief of J Song Pizang Wang Khomor amo in sponsor a bolo in chi guest ho zo si as a token of love and appreciation na from Impact TV cookie channel ka pi jimin chong hi Impact TV producer pa pu khailun chule core committee thalenga ka hin pi ho sang ka ki pa na hile a chai na Impact TV cookie channel
to weaver so ko mai pi sei nom na ne am chom chan hin sei pi Impact TV cookie channel in chilai muna hi ke ho Widans Academy ho ngai lu ta en kowa token zong NP kin na layo hi ke ho adinga wang bo na mo mal som na mo hi main ka hiya je ka chun amau chung ale ka ki pang ma me ya mabana Impact TV cookie channel hi hung khang lin jel ding in de sak ma ke ho song ka ki pa min no ho Dance Academy song hi very prosperous na not only PT ha part time full time hung han tin chi sang a hoi zo le phazo chapang jang tam ta hin movie lang dunia ding in Impact TV cookie channel chi pin thei talk so hi chan chu ne chai ta hi tin chile dunia ge sung pa jong na chunga ki pa thu avelin ka hin phong kin in host sei milal ki bian ke ma in na bon chawin hi chi talk so ve zo si mang pha